Remake ta chu kham dai pau bing National Commission for Women with Chairperson Ukrul OSC Gashok Gazang Ungyang Hai No ne ngalai khamin li kati hangmati da shini ka shanghai Aknibat with pre-recruitment program thobali hapukai Lai kyang thor आज the Tangkhul Express we pau Chungsangla Jajo in a pami the lay pawing may sign nganangumsa. Ngalay hili kresa the National Commission for Women NCW with Chairperson Rekha Sharmana. Aya ukruli ungda ukrul One Stop Center with Shok Zang Ungyang Sanghai. Rekha Sharmana gahang ang red mamathala lay. One Stop Center li washung kwai shongfa mamathamana. Awareness la malay the laymana. Yarina One Stop Center Kalile La One Stop Center Laya Gajula Matay Mana Gaji Hang Ukrul District Razan Kavaila Mamathamana Kala One Stop Center with Funda Mamimada Kachang Maka Kaira Gaji Hang the NCW Katan Vachina AJCM Ni Krajan Sarada Laidala Itum Natay Baigija One Stop Center Hit Violence with Victim Chinau Pingli Kangajon Kagodom Kami Apamna Kangajay Kwiraga Baitayaka Tala ngalay hiwe achikun achikai gaji vali washung palungi gijina kala chiwang ukruli ungushung na the NCW with Chairperson Rekha Sharma na hanga. Rekha Sharma li ngasoda NCW member sagasava soso shaizala ngasovaya. NCW with Senior Coordinator Moirang Tem Lalibati Aina Sanatom Bila Zanga. Ukrul One Stop Center li gachang baga fan makami maram chila Ministry of Women and Child Development ni kapiwa haurada hang. NCW Chairperson kala awi team na Ukrul District Hospital lila vada Medical Superintendent staff kala nurses pingni kharjan kasa samanga. Ukrul District Administration nalangasan gazip aka rungmi hair. NCW Chairperson awi team zang the District Administration officials bing Tangkhul long now bing NGOs kala Ukrul District with Shinau Gathana bing zang the RDA Hall Mini Secretariat Complex Ukruli gazip hair. Gazip Chile ex member National Commission for Women Soso Shaiza Deputy Commissioner Tangkhul Shinau long kala tang with Shinau long bing NGOs bing Pasto bing la Rani Chile Rangurum Rekha Sharma naghang ano otpam li zangtang honweina awe agenda akamang manachia rural area li wada atumi problem khangna kala solve samik vai hot kana hina the hang Sharma na take quick hang north east wimi bingli shorkar otpam li chungmei da chihan ningchang kha arawa atam nanga che haugada chigataji mapaning satngai mana Manga pekar queen satngai gaji hang the entrepreneur strong paning satngai da hang Shinau bing kalat the Teo da mapaning high asa itum nganing kalaga mga wasa the NCW with Chairperson Chinagasatsanga Indian Army na makamata ot sa kasaji 1970s kala 80s we atamlina chi atamay na aruhon we atamli khang jaitara ka lay hay the Sharma na hang aruhon we shipai bing discipline lay laka da shankui the Sharma na hang da awi gahara la Indian Army na kala Army family we na khara sahaw gada anaga thejia Army bing na shinauli khayag shitara ka miya gaji hang Indian Army na 70s kala 80s li zagashi sanghai maram niwa mutuya ka ngalay kamin gashok tharan Army ping nang John mi papam mada chigataji mamutui sila gaji NCW Chairperson china yari likhang hansai mi ping na maramay gap gaji apam li NCW Chairperson Rekha Sharma na kharawi wang ning shinai da Tangkhul Shinau long President Thingre lungher wo shin hang Shinau long hi 1974 reform sai kala hi Shinau pingwi mashun kala khaya ngak mi khwai long gasem gasana kala chitha da sada Tangkhul Shinau long the National Commission for Women ni zingum thumra da khani rermaya da Thingre lungher wo shin page the Shinau long gasem ji 70s and 80s atamli Shinau pingli yom gashimnam li Ngarer kabai human right ngak mi kabai kala AFSPA shichin khangwe we ina ngak mi kabai ka semna de Shinau long president hang sang
Armed Force Special Power Egg azingli army spinga itumwi apamli humiliate kasa shinauli moray kasa rega correct kayom electric shock mida rega correct hikatata army operation kasa atamli kri hangkala kumram khali 1974 kum mayo kajang with direct matien hapog da tharuk aina tangda 95 border security force na Major Pundir Captain Negit Major Dharam Bragash Sub Major Bhagwat Singh Inspector Jain Singh Havaltar Jandra Singh Bahadur leadership hipingwi azingli atumna ramnau pingli torture samang maningla shinau gutumli tukhamigala latluida mayo tarik mati thang Major Pundir na thanda ramnau pingli naumai chizada zingum thada chiko kahai gasa mawan sa gaiva lashio Rose Ningshan goho ngalavali mass rape samida Rose na tarik tharuk thang ngakak thi hawada thingrai phina page thei higata tha webang aina human rights kala AFSPA Act 1958 we magapha we aina ngak mi khawai tangkhul shnawlong ka semna da shnawlong president jin hang Indian army na itum we apamli rek correct da yom shinam ghai hiwa phaningwa kharar maning mana kala higata ochota ka leye gi hang da chiwa atamli khong thumra da aka thota mi hawa gi la hang sang Shorkar na shinaw wivang sem kami Bedi Bachao Bedi Barhao scheme wivang PM Modi li ningshimi. Hil apam saikora we aina AFSPA 1958 he withdraw sami kavaikala utility mathama ing sak kavai da shinaw long president Thingrepik lunghar washina NCW Rekha Sharma li memorandum la misang hai. Rani jili so shaizana kamatuili Rekha Sharma na shinaw ping wivang kangaje taraka kuyung mi haira. Madailak aina COVID mi mau atamli Ishin Northeast we miping ayar ngaleli ko taran Madam Rekhana awi ngasot nautraka lay haugada anatraka ngajon mi da hang gazib rani chi gup ngshida Rekha Sharma ina so shaizanala mini secretary li thingrong anaw avavrip lingsang roka none ngalei khamin pamaina aya ka thingun phanga samangluida kalashat chili thisang hai machine hangmati da shini kahira Manipur Water Resources Relief and Disaster Management Minister Awangbo New Mainala Search and Operation Gasachili Yang Sangdale Kalasha Chili Sanzag High Side Kora Mapau Kwirang Laka Aina Tang the Operation Savara New Main Hang Yarina Ngajon Kangai Layla Ngaran Miranli Ngaran Milu Masha Apam Chili Vara the Masalo the New Main Hang Makom Li Kalay Ngalay Kanminli Sanzag High Ping Minister New Mai Mashana Shimli Banghan Kuyakala State Shorkar and John Migabai Saikor and John Miraki Hang Ngalayna Minkam Gahai Chili Shimkur Kanila Zang Makom Ku Marangjing Part 4 we Richum now Parega her Aina Aniwi now Akakala Makom Marangjing Part 4 we Aina Parega her Aka the Atom NF Railway Platform Construction Bum Chili Shikai Kailaga Oktigasana the Hang Tigahai Shimkur Aka Zang the Parevuji Kachang mati now vai hai kasana awo vana Imphal Free Press di hang Shimkur chiwi now mayera pareva kala ani wi zingum chishat lang hai now ngalavada thig hai ka khanang sikfa mahangra la leidare Tubu Railway Yard ka sembam li ngalay khamin pam chili Assam wi mi makada tharok lay kasana chiwi ngachai thada khani thisang haina Assam wi mi phangale kan gashok sambang da aya Assam government spokesperson Pijush Hazarika li ngsoda shim phungong mi haira Hazarika na ghang ka thingun kai ka shim phungong mi da athumwi phumjifula khuika mi haira ngayat da khalai aknipat scheme wi azing Manipur na pre-recruitment training program hapokaira Manipur na aknipat wi program ka sem hi India wi state ngachai li kharili zang State na scheme chi tar ko thumthang Thobal district wi Herok aina Nongbok sek mai wi khuni thot ping wi wang hawpok mi haina training program ji Herok MLA Radesh Yam na yang sang laga sadak laina itum na phaningong bai ja aknipat scheme ji aina Indian Armed Forces de shinaka ordram ngitsa khawai apong khamina da Central Shorkar na ko shokli tara kana makhamya phong shok da protest la marakain sahir aknipat scheme ji zingum tha da shini tangkhai aina hapok da magkira ko thumai ra tang da wewang na kala chili zang laga athumwi nga chaili akhum magkira phanga mangli permanent services migi gichina aknipat pre recruitment training ji ngarau thel ngariyo phungli sada chili zang ngai mi shapanga ka da wazang chiwi nga chaili shakani na mayer now shagutum na shinauna
MLA Radheshyam naghang Agnipat scheme hina khani thot ngachai nationalism kala avaram lit legashi ningpun khuiramira discipline ning soda kathem na khuiramira da hang Agnipat li zang hyping na ot kate thak sang tharan lila atumli preference reader miracle lay hapo khawai savings la sampangi gi chinada MLA chin hang sang pre-recruitment training chili Hindi and English tuila tamji thaira gija atui arakhani chi Central Forces li zang khawai kanai da MLA Radheshyam na hang Agniviers kapang kui khawai recruitment rakra pi gjangai na hapokre da lay dalai HIV aibsi lambi mari khakta da miyo yamadagi amada sindui HIV positive oiba mama mapadagi machada sakhangdaba miyoisinga kondom yaudana yuman mari thamba matamda HIV sandui mi amaga yatung siren waiduna sizinabada HIV sandui ana layengda ikapa matamda HIV test tobada ikapa labadi HIV sandui Chang naina amadi niyom chumna kondom sizinabana HIV dagi ngakthokpam sexual transmitted infection STI haibadi pinungi laina dagi sungar thopangami aduga angang pamdrabadi kondom sizinabiyo HIV haiba virus asina mipung khudimagta sokhali masigi namkhai leite chahi laining kanglup natraga nupa nupi angang khaidi masina mi amadagi amada mathang sandokpa ngami aina domu sinari HIV test tongnabagidama aina dombu singnari kondom sizinabagidama aina dombu singnari nasabo HIV dai kanjanaba HIV AIDS ki maramda hena kupamoron khangnabagi damak AIDS toll free number 1097 da phone tobiyo English Hindi natraga Manipuri de wari saba yagani nako AIDS app su download tobiyu amadi sizinabyu COVID mimau kre witada mamar salala states kaikali case chungasang thaida Manipur la ngashar khawai necessary precaution khuidalai maram hi CM na kapi shock da kahang aya Manipur wi overall COVID-19 angret review sada saran maram ngasan haira thui gahai hapta akawi alongli COVID cases tumra dashini mingjan ka sa thei khuida aya hang Northeast wili yang aka Mizoram hi angret zakashili zangdalai ajahon zimiksho aka wi alongli COVID-19 cases katar hangmati da dishat shock kala aka tisang haira Mizoram wi thang wi positivity rate 22.12% ina leidalai Meghalaya strong positive shaka apaji shat leidalai Tripura liva active cases thada kani bang leida positivity rate 4.05% ina leya Hoziki matamda mipum khudimagna hainari stay home stay safe wahai se magun dilai adubu wahai da magun leiragata yabasu natte oibe yai yumadu da magun leirabade mamangai dadi yumse yum khakta oirame hozikti office spa salon restaurant supermarket manamasingi kaitel Angang singi school amadi football field pumnamak yum ngaktani hojikti yum danatana hairiba pumnamak sing sisu samely aduna yumbu yam section na sabiyu maximum ga loinana maximum take laroi da yum tat laroi da mari Dr. Helena Eye Care Center opposite Raj Medicity, North AOC, Imphal. Dr. Helena Eye Care Center li surgery, prosthetic eye, contact lenses, artificial eye testing, frames, different fibers, glasses, hikatatha sapaira. Visiting hours na summerly Monday to Saturday 8 a.m. to 4 p.m. Sunday li na 8 a.m. to 12 noon na. Appointment vivang 977 406 5535 call Sami Pai. Manipur Raj Bhavan ni dormitory gathar Samsung da chi aya governor lagani san tharkat kami hair dormitory ji Raj Bhavan with household staff pingwi wang Raj Bhavan complex di gym aka kala national pingwi park la Samsung hair lagani san governor sa hai witili Raj Bhavan ni project quick ka dormitory semgasang jina ka kuthuma ngasaya Dance kathem now pingli phakamai shongfu apong phakami kala Atomli national level platform Vashung Kawai Sakami Ace Dancer of Northeast with grand finale li Odisha Crew na kayi Maika Samanghai Ngahanji Junior Commerce International JCI Dispur Capital na Makok Mida Ajahon Magkua ITA Center Ligsana Northeast we apam ngadaday da we ina contestants magkana grand finale jiling hana
JFM Rishabh, Jain President Dispur Capital, JCI National President Anshu Saraf, JCI Zone President Sital Lohia Lerani Chili Vazanga. Dance India Dance Season 3 with Rajmita Karna, Chief Judge Sami. Odisha crew na khui saman lupa lag aka tangkai kala trophy da sampang. Raj Singh na kaneli zang da lupa lag aka kala trophy sampang. Rajat Vishwakarma na kagutumali zang da lupa tinghang pangai na trophy sampang. Manipur Television and Sin Foundation with Pungvu Katar Kapang Sanghai. Zingum Tada Turuk Kagahai film with Longli, Bobby Wahingbam the President, Saikom Ratan the Vice President, Borun Tokchom the General Secretary, Sonia Nepram Aina, Manas Maisnam the Joint Secretary, Mina Longjam the Treasurer, Romi Meite, Kogen, Koibam, Ashish Hamon, Chauba Tiam Gala Ashok Vailu, the executive members sada kapang sanghai atum 2025 ko main dangda phungwa sagi gichina Television and Scene Foundation Manipur International Incubation kala documentary project development workshop sikatahi Manipur State Film Development Society la documentary resource initiative golkatali ingshikda rungmimi chihai film kasem now being wivang Manipur Television and Scene Foundation akachang kajida film screening programs da rungmida china film kasem now being tamkhui kwai lang saya da hang Kazakhstan li rungdak lay boxing gahan Ilorda Cup li Assam World Championship bronze medalist Jamuna Borol zangda final vakahai 54 kg semi-final li Jamuna na Kazakhstan with NL Sakish li kayu sampanga Jamuna Makaning Indian boxers 48 kg Willy World Youth Champions Gitika 81 plus kg Willy Alfia Anira final kahir Insurgent Group NSCN KYA we mi khani khutlai mi kad som sai battalion ukruli hamsang hai cadres khani we khutlai ji Manipur police mi we mi gadali som sai battalion li mi ka hai da IGARS na kahang sangai express wi pau samang Hamsang hai khani chili security forces na maya kangai phongshok da kataina la mainstream shong ralaga chingri ghai mirin ringrunu da kajahan phongshok Andhra Pradesh li sam ghai fit tumra ka freedom fighter Alluri Sitarama Raju wi miman aya Prime Minister Narendra Modi na lan mi hai miman lan khami rani chi Alluri Sitarama Raju wi shaka makara phanga ka phrazmik sho angasut ungushungli ngasundak sana Miman chi keji tingtharada phanga ka da kharit bronze asaina kasemna chi kasem man dupa crore ka thumkaya Miman chi azadi ka amrit mahotsav kamyon wi akaya ka sada Kshatriya Seva Samiti na Bhimavaram ASR Nagardi khale Municipal Park li sem kamina Andhra Pradesh Governor Biswa Bhusan Harijandan Union Minister for Tourism and Culture G Kishan Reddy Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy, former Union Minister, film star K. Jiranjivi, Atumna Rani Chili Vazanga. Atumna Rajuli, Wonrui Kuivamilaga, Kayagashi Pongshok Ngaroka. Aluriwi, Arikala Alurili Otsagruma, Malu Dorawi, now merely PM Nefeli State Samia. Aluri Sitarama Rajuli Yarina, Manyam Virdu, hero of the forest de la Hode, British colonial rule Kangasung, armed campaign Katana Indian Revolutionary Akana. Maharashtra Legislative Assembly Chief Minister Eknath Shinde na Katan BJP Shinde faction Shorkar na floor test li kayu samanghai. Assembly na mayangai kamay kakapangli BJP Shinde Shorkar na Maharashtra Vilkash Agade Shorkali Khanmet hangtok da phanga matay may samanga. Shiv Sena MLA Sanjay Bangari na Shyam Sundar Shinde la Shinde faction li vazang da rebel crew with machine hang matida aka kahaw. Shiv Sena rebels hang matida aka lakawag uthav tekereli makaher mitra da mati taidale. Congress leader Ashok Javan nagahang kangaja zat kanati shuda floor test he motion of confidence speech kala CM gatherli congratulate sag hai tili kuikana wa khaji Mushur Mada Congress members being Mavashung Rang Laka, Vidhan Bhavan Lobby wi Kamong Shungrat How BJP na democratic norms Mushurda Painaishan Kahaina da Shiv Sena MLA Sunil Brabuna Hang. The Duidacho Kamtaya Paubing
National Commission for Women with Chairperson Ukrul OSC Gashok Gazang Ungyang Hai. None ngalay khamini gati hangmati da shini ka Shanghai. Aknibat with pre-recruitment program thobali hapukai. Aju bau hiling Shanghai ra pau ngana da intum sai kor lering phakla khamai zimik shong sasern.